Thutha wa athaki na ciama itiganite cia mathako gukorwo igitugo wikendi-ini ino, metha ya mathako ya Kameme TV ni tumurikite na kinyi utugani uyu na gukurana ati kiama kia muthako wa volleyball guku bururi-ini ni kio Kenya Volleyball Federation ica-ini ikuhi gitikoretwo gikiruta athaki kana timu utugani-ini uyu wa ngerenwa cia soya. Ria muthia KVF gwitira utugani-ini uyu kwari mwaka wa 2015 kuria kiama giki kiinukiria ngerenwa 4 kimumu iria ciari Sports Federation of the Year. Timu njega ya mwaka wa 2015 ngerenwa ino githie kuri nyarari cia Malkia Strikers, Community Hero ikioyo ni Edna Rotit wa uthaki wa volleyball, nake David Lungaho uria ni kocha munene wa timu ya Kenya Prisons ya nyarari akiinukia ngerenwa ya kocha mwega wa mwaka ucio. Naguo mwaka-ini wa 2014 kiama gia Volleyball Federation kio giatugirwo ta kiama kiega makiria mwaka ucio. Riu kiuria ni atiriri, niki kiraria kingi muthako-ini wa volleyball kuona aria muthia umwe wa gukorwo agitugwo kwari mwaka ucio wa 2015. Kiama giki giakorirwo gigicagura athani eru mwambiriro-ini wa mwaka muhituku kuria aingi metereire kuona maundu magicenjia. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru. 2018 Sportsman of the Year, yani ameshinda home na away. Eliud Kipchoge mwenyewe.